थेपलियाराम भारत सेवाश्रम संघ एचएस स्कूल along model and drawing exhibition में केपमान पon रंगखांग एजुकेशन ब्लॉक अंकांगारलो जेंखा थेपलियाराम पुआरों along किदो Pranabhananda Vidyalaya Mandir Higher Secondary School along model and drawing exhibition में alira champion pachun pon bangso exhibition kangpu aprang kedo pona me along alihisar puaman pen deputy inspector of school long ki rongpi jenkha municipal board chairman Sarsing Phangchu MBBS Dr. Mahavishnu Tokbi, Ward Commissioner Hansing Tiso, Senior Advocate Sarthe Ronghi, Kalbi Cultural Society Chunbang, Buleswar Hansi Pen Chinglok, Ongdung Man Kedo Ketegiding Atum Chetong Dun Rinti, Lapen La Solong Methang Ketek Pen, Science Hormu Project Semar Ponsi, Paklangpo, Education Handlo Munida Moyar Bunglu, School Hemalong Luketan Chot Kalisi, Osomarapan Kapre activities Tame Paklempo Nangji, Nonakai Kachingbai, Akai Pinak, Klasi School along, Project Asai Kedeng Kenang Sot Putal, Hiaman Kachetong Dun Pen, Ningjepon. Renti Keroni pen bida sing teron angki lobir ta Malang News. Nilitung labang school lingkan suri nira sirkiap datang di pen bang. Nilitung lingkan suri nira create home and create la support lingkan si bilang lo. Lapen ang bong lo mangke sini siksa lo kapanjoni lapson usumarapan exhibition bang nilitung di kekere do. Nasi kando ko bipen ciwai tu si nilitung nanon kini mangke usumar pun anso si ame kan ketik aja kong ke klangan ko si ini gaso exhibition mang ke si kibilong mangke nilitung ningkan pun ila ke gampang batai silo nanon batai silo tapi kapre exhibition mang nilitung bibo ke kapre program mang bibo so program ki bipen kacharli usumar atum kopi ko an ang thek kelong lo nilitung thek damong mang lahelo ilitum usumar tum langka a over lo ke thek bang lu kusini tum thek damong Atila so program TV pe na jane usumara tum no tum teglong nal tum ta teglong lo ili tum mat haun epin hon mutel tum selam lo la si nili ke tegam lo ma la haya program TV pe na jane usumara tum pima ke tegam tum ka chali kan tum mare atum chipek lang long na jane tek tum chora sang se tum tegam la si nili tum la so program TV pe ma ke la kechini ni pin me hon tum usumara tum hot ka chini tu atum kiklem no model lapang suka semar exhibition ke semar pen ke usumar atum alang tum kiklem kita anso se lapen alang tum kiklem pon situ model prepare pon lapang so kinang so da hormu an pen alam ke ko thak alang tum anso se anoles dui busini ni maka lapen ke pinini arong pik lapang so school along robonan do Mandir Higher Secondary abang so school pen ka organize pen pininang tum ka tu oita theklong lotak ko anni akimi usumar tum ko anni mission a project lapen model lapen drawing amukas tamil tum ka tu wait theklong pen ini arong lo abang so pen anso si la hayo sumar tum jong si bor ipon bor se anso si pa prang thulang ko sin ni pen matapon nangli school larlo ka humri dam pen somartum project kasemara amukha karjupon ateng pen kopinang thak bun thek sar alang tum jitu ni karjupon ateng pen alang tum labang so project kasemar pen alang tum kadu ka besita me nang explain pon pakat thek la sobang so bangke usumar tum bangke nel pan lang explain pon paka alang tum kasemara project ka pon lam ke bangke la somthoda program nang liba la somthoda mai longkan bak dunlong lo nang nili la som ilong ni dunlong lo boy fisita hola soang bong pen pini abang bangke hola hai ang bong pesita theo la pen ke lang mi u song sini ni bangke experience ke bangji lang somar tuma phan aba kapre ga school along phan sita nang li kopi si epu ponji la so puthak nili kapre school along la pen somar tum phan sita me la han la song si pu ponji la bang so school along Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.